S7 ima brata sa većim i zakrivljenim ekranom, koji se zove S7 Edge. Ćao, ja sam Denis iz Telesofta. Samsung Galaxy S7 Edge je prošao isti redizajn kao njegov manji nezakrivljeni brat. Zakrivljena polođina olakšava korištenje Edge-a, iako ovogodišnja verzija je dobila prošireni ekran. 5,5-inčni Super AMOLED ekran je povećan u odnosu na prošlogodišnji 5,1-inčni. Quad HD rezolucija na 5,5 inča daje gustinu od 534 piksela po inču. Nova mogućnost ekrana je da može biti stalno uključen. Pojavljuje se malena grafika koja prikazuje i sat, kalendar i sl. U tom slučaju ne radi čitav ekran, nego samo pikseli koji prikazuju dotičnu grafiku. Utor za SD karticu i vodootpornost su karakteristike koje su ponovo našle put do S7 Galaxy uređaja, i to na veliku radost korisnika. Nakon slučajnog padanja uređaja u vodu, dovoljno ga je obrisati, bez bojazni da će se desiti kvar. Novi Exynos 8890, 4 GB rane memorije i memorije za pohranu od 32 i 64 GB čine savršenu kombinaciju za fluidan rad. Zahtjevniji zadaci i igrice izvode se bez velikog naprezanja i zagrijavanja. Rezolucija kamere je u blagom padu, i to sa 16 na 12 megapiksela. Međutim, pikseli postaju veći, tako da prikupljaju više svjetlosti. To povećava kvalitetu fotografija prilikom noćnog slikanja. Video snimak ima 4K rezoluciju. Prednja kamera ima rezoluciju od 5 megapiksela, što je standard selfie za ljubimnika. Bateriju je nemoguće zamijeniti, ali sa 3600 mAh i najzahtjevniji korisnici će biti zadovoljni. Operativni sistem Android 6.0 Marshmallow sa Samsungovim TouchWizom. Pozdrav do sljedećeg videa.